Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlarımız. Indi mine bugünkü günde 20-ci yılını yumğaq yasıyız, 21-ci yılga yakınlaşabız. Şol oңайdan biz rayonumuz başlığı Gazipov Najib Naqipovuna müracaat ettik. Bir neçe sorawыбыз uzub barışı yılga netije hem alдағы planlar bilen bizim bilen bölüşürge. Hayırlı gün, hürmetli Najib Naqipovич. Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar, hizmetdaşlar, dostlar. Uzub barışı 2020 yıl şakty qatlawly, qarşılıklı yıl oldu. 20 yılga kirgende biz аны bek motoruna uyuşkan üstte başlap жиберген edik. Yazga taba kızganычka karşı koronavirus деген сер чыгып, биздин көпкөнө planlarını turmuşqa aşarга qarşılıklar tudurdu. Elbette biz yıl boyu kul kuşarı oturmadık. Aytırga kerek, rayon boyunca жетiştirilgen bütün produksiyanın kөлemi 7 milyar 300 milyon. Bu uzgan 19 yıl bilen beraber to'g'ri kela. Hem indi avul xo'jaligi өлkəsində biz 4% o'sish ola oldik. Birgina nuqtada dag'an davlat programmasi negizinde kirgan tuzilishlarimizni to'xtatmadik. Ularning barsında o'ngishli o'tab chiqdik. Hem indi 21 yılga şaqtygina motor bilan shunday көркем сифрлар bilan keldik deb aytasım keladi. Men rahmatli bilan rayonimizdan o'ngan bo'lgan birden xalqına nendegen ağır vaqtlar olsa da birgina kishidagin qul qo'shirib o'tirmadi. O'zine biriktirilgan tarmoqda kuchlarini berib ishladilar. Rahmat aytasım keladi ayrim vrachlarimizga. Chunki biz tuturuqli gündəlik ishni olib bora oldik. Hem endi bugungi kunda ağırışlar sani ol meditsina normalarından artıp gitmiyor. Hazır yakınlaşıp bile yana yıllar, bu ülkede ben sırar idim. Bütün halktan, üyde, başka türlü yerlerde, bayram çaralarında bizlerin sağ tutuların, hem indi Rospotrebnadzor'un taleplerinden sitke gitmevlerin. Çünkü bizge qaytırga bek köp konaklar kütüle, soňgy wagtda süýleşүүлer de, şaltıratular da, başkası dağın bara, rayonny ýaňa ýylga äzirlegende, bizegende işlegen предприятий, uyuşmalarga, şahsi işmekerlerge rahmatly men oýlaýym. Biz ýaňa ýylda da motor itip, başlap, аны uzdurып jibeririz diýip. Mine Najib Naqipovич, bizning rayonumuz elegilikden awul hojalygy rayonu bolup sanaldy. Bu oňaydan indi biz awul hyzmatçylarynın umuşlarynda esке düşürüp gitsek edi. Awul hojalygy rayonu boşundan da şulay. Ýyldagyn oňay kildi, menar aytyrga kerek muny. Bizning jetiştirgen iginibizde şaqtygina bu ýylgy ýylda orta balda ýyl boýunça aştyrganda hem indi tirlikçilik produksiýasynda da özgerişler bar, oňay ýakka özgerişlerimiz bar. Bu indi summalarga köçürüp hesaplasaq milyard 100 milyon tirasi yetiştirilgen produksiya uzgan yıl bizden 900 milyondan azgina artyk edi. Demek bizden köpmedir kölemde özümizge olgatada qarap işlerge investisiya kirtirge akçabız barlykka keldi degen söz. Hem indi ayırım rahmat aytasım kela hojalyk jetekçilerine, olan jetekçiligine bilgiçlerine, ondan soň agrolog, iginçi, alar yıl başında aytgan sözlerinde turdular. Üçüncü dagin motor itip zamana taleplerine to'g'ri kela turgan oziq o'zak azirlab o'zaklar tuzib chiqdilar. Hem indi iginçi bilen olan hojalygy ýa salnasy kompleksga güzden jer işlerinde bitirip koydular. Gymman alganda bugungi kunda awul hojalygynda tuturukly kışlatuw bara, azygybız ýeterlik, fermer hojalyklardagy motorgyna işlep keleler. Kelesi ýylga ýaňa ümitler bilen ýaşap ýatabız bugun. Ötüp barışı yılda Najib Naqipovich mine bizning rayonumuz üýse, günden gün ýaňara nindi ýaňa sosial obyektler salındy hem gaýbirlerine tüpten kapital remont ýasaldy. Mine bular turunda da äzirek aýtyp gitseňiz ýa. Bek urunly soraw, rahmat. Zor rahmat öz prezidentimizge, Rustam Nuraliyevge, hökümetimizge, anyň jetekçisine, döwlet sowetyna bugungi kunda respublikada 50 program işleýär. Biz şunyň 30-ndan ortagynda aktiv gatnaşdyk. Hem indi mine şuşy kısa gana şer içinde 365 gün içinde Sağuş klubun kapital remontuna faydalanmaga tapşyrdyk. Balandış klubun tapşyrdyk. Ýaňadan Nırsada balalar bakçası, Ulu Kiba Hocalar balalar bakçası bilen başlangıç mektep, Dastaf binasına kapital remont uzdurdyk.
администрация бинасында капиталь ремонт уздырдык. Яңадан без менә халыкка бик ошаган җиде безнең ишек алды наш двор дип әйтәбез. Анда да матур гына эшләп алдык. Теләсе елгасының ярларын матурладык, аны киләсе елга эшләп бетерәбез. Шулай ук спорт площадкалары шактый эшләнде. Тырышып, уртак көч белән эшмәкәрләребез яңадан химаячыларыбыз белән дип әйтик, Сабантуй мәйданын матур гына эшләп бетердек, без вакытында файдалануга тапшырдык. Гомумән алганда төзелеш өлкәсендә без 40-ка якын ноктада дип әйтим, төзелешләр алып бардык. Юл эшләрен берсендә туктатмадык. Әлбәттә, безнең инде эшләребез күп, бөтенесендә бер көндә генә эшләп бетереп булмый. Әле мин әйтеп киткәннәр барысында санап бетермәдем. Уйлыйм, киләсе елга без аларны яңадан дәвам итәрбез дип. 2020 ел безнең менә тарихта Бөек җиңүнең 75 еллыгы, ТАССР оешуының 100 еллыгы булып истә калды. Районыбызда безнең бу юнәлештә Нәҗип Мәкәпшев нинди эшләр башкарылды икән? Ел башыннан җиңсезләнеп тотынган идек бу эшкә әзерлек мәсьәләләренә, бөтен халык белән, бөтен оешма җитәкчеләре, белгечләребез белән, гомумән районыбыз халкы белән, ветераннарыбыз белән кызганычка каршы аны тулы куәтенә уздырып булмады. Чөнки бу билгеле чараларны беләсез, кулланырга туры килде. Һәм инде барыбер матур итеп уздырдык. Бер генә ветеран да читтә калмады, өйләрендә бардык, очраштык, сөйләштек, хөкүмәтебез бүләкләрендә аларга тапшырдык һәммәсенә дәген. Яңадан 100 еллык мәсьәләләре буенча ачык һавада менә культура сарае каршында матур итеп концерттан уздырдык. Гомумән күңелдә кала торган ягы шул, оешкан төстә уздырдык. Әмма ләкин бөтен көчкә уздырсак, ул тагы да матуррак булыр иде. Кызганычка каршы Сабантуйны уздырып булмады. Быел уйлыйбыз инде бу милли бәйрәмебезне матур итеп уздырабыз дип. Аңа бөтен нигезлек бар. Шулай ук районның 30 еллыгына әзерлек эшләре бүгенге көндә алып барабыз. Киләсе ел бит инде менә туган телләр елы, аңа әзерлек алып барабыз. Менә башлаган эшне тулы куәтенә эшләп, матур итеп халыкка җиткерәсе килә. Артистларыбыз бүгенге көндә тулы куәтенә эшли алмыйлар. Мин шатланам, менә яңа уку елыннан балаларына өйдә укытмыйбыз. Алар буенча менә бүгенге көндә никадәр авыр булса да, бигрәк тә Рәсия мәктәбендә анда безнең укучылар күп. Рәхмәтлемен анда коллективка һәм инде аларны бүгенге көндә контроль итәргән Роспотреб Назар башка оешмаларга тиешле таләпләргә без җавап бирергә тырышып, әле бер генә көндә дәресләрне үзгәнебез юк. Гомумән зур рәхмәт әйтәсем килә төзелеш оешмаларына, колледж җәмгыятенә, аның җитәкчелегенә, анда эшләгән мастерларга һәм башкаларга. Тиз эшлисе килә. Бөтен эшне сыйфатлы итеп эшлисе килә. Һәм инде менә шушы юнәлештә без федераль программаларга керергә, яңадан инде республика программаларында киләсе елга да дәвам итәбез. Монда яңада бер генә җөмлә әйтәсем килә шушы юнәлешкә карап. Төзелеш өлкәләрендә бөтен эшне халык белән киңәшләшеп эшләгәндә, бигрәк тә менә безнең ишек алды программасы, гомумән башкалар, спорт майданчыклары һәм башкалар инде монда эшләп була. Мисал, Баландыш җирле үзидарәсе узган ел республикада грант тотты. Яңа чыршысын бизәп. Киләсе елга ул республика программасына керде. Бердән-бер шушындай авыл булып, аларда матур шушындай программа нигезендә эшләгән, проект нигезендә эшләгән аларның үзләренең шундый гөл бакчалары булыр дип өметләнәбез инде. Нугымман эшләсәм, программаларда катнашсам, уйлыйм, бөтен эштә эшләп була. Минем фикерем менә алга таба нәрсәләрне күрәм мин эшләргә бүген кешегә кирәкле объектларны капиталь ремонтлап, я булмаса яңасын төзеп файдалануга тапшырырга. Менә больницаны күз алдында тотабыз. 87 елда төзелгән өлешне ремонтка кертергә кирәк. Мәктәпләребез бар әле, тәрзәләре һәм башкаларны алыштыра торган. Менә шушы юнәлештә алып барачакбыз. Нәҗип Мәкәпшев, мин инде соравымны бирмичә булдыра алмыйм, чөнки безнең районыбызда бик күп тырыш терлекчеләр, игенчеләр. Менә шул максаттан без быел Сабантуй була торган җирдә терлекчеләребезне һәм авыл хуҗалык хезмәткәрләрен җыеп, зурлап, аларга Сабантуй дип әйтик инде. Менә бу турыда да бер-ике җөмлә генә әйтеп китсәгез иде. Бу чыннан да шулай булды. Без 300-дән артык терлекчеләребезне җыя алдык.
Belki bana benim özümün tüp profesiyum ise terlikçi bu da sebep bulandır indi. Rayonga kaytkaşalar bilen şıraşıp söyleşip birgende elik şulay uzdıralar edip ettiler. Benim bile birge işlegen şuşu boğun kişileri buna şundan çıkıp uyuşturuldu. Günü motor kildi, azirek yağmur da bizge yerden bitip aldı ve etirge kerek. Alga tabi elbette bana sponsorlarını tapsak, ben yağdan uzdırıbızı şunday bizim isepte turam. Çünkü rayon, özünüz etkeni ise ilginçiler hem terlikçiler rayonu. Biz indi yılda ilginçilerimizin bitinde türlü formatlarını kutlayız. Küzgü işler bitkenden sonra, yazgı işler bitkenden sonra, sabahın toyda yılda var, terlikçilerini aslında yıllarda olay izleyip algan yok idi. Necmi Akıbıç, yakınlaşıp kilişi 21 yıl bilen biz tileklerimizni jitkirdik. Oranға qarasak, şınlapta bugünkü günde beyram ruhu hüküm süre. Dileşebiz bu yıl başka yıllardan qaraganda motorak bezeldi dep aytıraq kerek. Mine bu fikir, bu yönelişte de öz fikrinizni bildirip gitseniz iyi. Tileşinin bezelüğüne barti rahmet aytıraq kerek şuşunda yaşayan halkka. Bütün bir kimge de tugul. Çünkü biz uzgan yıl motor itip, ziyılıp şuşulay bir yudurak bulup işlep aldık, Respublikanın grantını tuttuk. O 1 milyon so'muydu. Mine şuna kelgen akçaga biz baganalarını, ağaçlarını, şırşını hem üzek barıkını bizedik. Men zor rahmetlimin uylayım. Bu yıldağın bizge bunday mümkünlük var. Elbette yıldan yılanın talepleri qatgı bola. Qatnaşırga ise bu yılda halk bilen birge bolsam bütün işler jigip çıkıp bola. Rahmat izgi tilekleringizge. Necmi Akıbıç, bizning kelesi yangi yılga ham Raştuva beyramlarını rayondaşlarımızla kutlap gitseniz. Kelesi yıl bu yılga qaraganda oңuşlu bolsun idi. İpili yıl olsun idi, iginli yıl olsun idi, terlikçiler produksiya yetiştirүүnü arttıra alsak idi. Investorlar biz bilen motorgana işlep alarga kerek, ul yönelişte yaşalып barabız. Ondan soň mına bu koronavirus 20-nji yılda kalsın idi. Hazır indi ama bizden indi şuay baytırga jirlik de var, vaksina da barlıkka keldi. Tыныç itip, halk bilen birgelep, motor itip işlerini birgelep işlise idi. Bunun için aytkanymça bütün mümkünlükler var. Umman alganda men özümüzning iş sevişen, uňgan, bulgan, uyuşkan rayonumuz halkyn yakınlaşıp kelýse 2021 yılda kutlayım. Her gaýlaga isenlik, sağlık dilerim. Motor itip işlerge yazsın, aralaşırga yazsın, yaňa yıllar var tik, köňül tynçlygy hem inde zor oňuşlar alyp gelsin. Yaňa yıllar bilen sizni. Hürmetli rayondaşlarımız, biz indi bu şiratımızda rayonumuz başlığı Hazipov Najib Nakipuluna bek zor rahmat aytası kile. Bizge şol aytып ötken yılga kıskaça gana netije hem kileşekka planları bilen bölüşkeni üçün bek zor rahmat sizge Najib Nakipuluna. İsenlik, sağlık hem yakınlaşıp kilişi beyramlar bilen. Yaňa yıllar bilen.